Dobar dan svima. Kažu nam iz mainstream medija zadnjih 19 mjeseci da slušamo struku, da vjerujemo onome što struka kaže. Pa eto, ostavit ću vam izjavu doktorice Alemke Markotić u linku koji se nalazi u opisu ovog videa koji ću postaviti na svom rezervnom kanalu. Nije onaj koji ste svi gledali, ali je iz iste emisije. Pa vas molim da isto tako kao i onaj, i ovaj puta pažljivo poslušate što nam ta struka govori i poručuje. Pogotovo rečenicu s kojom završava taj dio izlaganja. Eto, molim vas pažljivo poslušajte ono što govori struka, odnosno doktorica Alemka Markotić na linku kojeg ću ostaviti u opisu ovoga videa. Lijepo se pozdravljam, čujemo se i vidimo, bok.